ya ntwire itarira muntu abatere kunywa ndawa itarira aja na bamu actually babati kunywa for the rest of their life. Basically mirimo eja ontwire ka imanagewa kenda muntu omba kuria bwega instead of ontwa murimo yo control wewa yo control ni kwethira murimo ya sukari, murimo yonto ya blood pressure kana murimo yonto ya HIV AIDS imirimo era chronic kana era ya ntwire na ndawa yejo ni kumimanage kana kunywa ndawa bwega uturo bwako. Apart from atwarire mawega ja kuthingatira ndawa bwega na matarajara we daktari rawe na murimo chronic kana murimo jiro kanywira ndawa uturo bwako bunthe kwigwa gweta quality of life ikuga atia na nitethagia kiri mantu jangi bwangerekana kwithirwo kirigiria murimo jo kwasen kana go complicate gutuka gintu kingi nandi na complications chiri kutumba kweje of course tujege giku is one of the complications. Tanjiri kuya the last resort but kuthingatira kunywa ndawa ciaku urako batere kumba gutuma kwatuika no kwepuka complications nyingi yukia wina high blood pressure iraitwa BP pressure kunywa ndawa kana kwathia itarare batere na wakishotira kumisi ndawa eu nituma no epuka complications nyingi imwecio ye stroke kana heart attack ila si dangerous sana na siwase ni quality life kana muturire jo muntu weta kintu yonto ya murimo wa sukari kuthiatira ndawa bwega igutuma kwatuika kutina complications no murimo wa sukari you take control yotuma kukethira kwina blindness kana kura metho kintu kingi murimo wa sukari yukethira take control sukari ikethira nyingi muno ndamune ni tuma gukethira kwina whether nyawe na kironda ini kwatuika kitikuora end result no kwithira kwina amputation kana ukaitwa kithira ikuru kithira injara so kuthigatira ndawa bwega gutuma ukepuka complications yu ukepuka complications cia mpio na complications cia nkoro cionthe na ringi kunywa ndawa ura ubatere na ura daktari akwirite na kuthigatira ntuko cionthe gutuma kwatuika immunity ya muntu ni ku improve kwatuika akethira atiko hata ni infections bacteria infections viral infection yeja kwatuika immunity yaku ye strong. Atwarire mantu jamwe jara tuma mtu akarema kuthingatira ndawa cia ura kubatere kana mataro jara ya daktari ntije ni utumiri bwa ndawa nge mtu atikwerewa lack of awareness ntije akethira igoro ya ndawa iji ntije kethira yantu kuriterwa murigo jwa mbajwa no tumbije psychologically mirigo imone kunogie imantu jamwe jariko jara tumaga mwaja akaremo kuthingatira kamombe kuwa chronic diseases ni siedera siena psychological aspect kana niwe mtu down muno kimathwanione na kwanjiriria au antu bamwe bamu bakethira batina support imbea kinya kujukia ndawa ira nikwithera kwina thina na support hiyo nde yanjirira kuma ki family ikeja ki daktari na mtu wengwa akethira ena akienda ku improve maisha yawe kintu kingi kituma antu bara ya kujukia ndawa ora kubatere ikwithira ndawa ciina goro na no kumenya ringi population yetu oreri na itarire economy kwa hivyo ndawa ciina goro ni tuma kwatuika muntu atikumba ku afford kwa hivyo atita kura ndawa ira na ikiwa tumi a Methodist Moa Methodist Hospital pile to imwe kwithira tukieja antu affordable kana ndawa ira bakumba kura na kintu kingi ndawa quality a Methodist kikyo kintu kira tusiomiti muno nakyo kenda
antu bomba kujukia ndawa cio thine ngire tuma antu bare akwathia na ndawa ora kubatere ikwithira mtu atina watu wa family support nontu kuma misi yetu kuma kifamily na ratureri support withera ye imbea sana na yatuma mtu akaomba kumenya that ndawa eu niyo mutethia na kana yo protect maisha yawe na utuma utura bupoya na bora aja. Kwa hivyo family support ikintu kingi kiumbo tuma mtu akethira ati kwathia tundawa kintu kingi kiumbo tuma mtu akethira ati kwathia ndawa ikethira iri nyingi. Yuki example mfano yo mtu akethira ndawa ira akujukia kana ira korea ontuko indawa nyingi muno bamono bethira bakijuka sinya ndawa 5 mubanja 10 ontuko so eyo ita bill burden kwa tuika mtu una kwa weigh down indawa ira nyingi sana ena nyingi muno ira